Draga braćo i sestre, sa nama je danas u manastiru u Reškovici naš dragi Vlajko Panović, klinički psiholog sa VMA, koji će nešto više reći na sljedeće teme: savremeni brak, najčešće greške u vaspitanju dece, kako se osloboditi od stresa i zavisnost od internet tehnologije. Bože Bog, časni oče i poštovane monahinje, draga braćo i sestre, evo ja sam Vlajko Panović. Meni je drago da sam ovdje posle 20 godina, dakle posle mog boravka u Jerusalimu, skupili smo se mi, grupa nas hodočasnika, i evo ja taman posle 20 godina ponovo boravim ovdje. Ja sam inače psiholog, to mi je bazično obrazovanje, specijalista. Čitav svoj radni vijek proveo sam u Vojno-medicinskoj akademiji, radeći sa ljudima kojima je potrebna neka vrsta pomoći u snalaženju u vremenu u kome živimo. Najviše sam se bavio porodicom i svim onim aspektima koji su danas karakteristični, posebno u odgajanju i vaspitavanju dece. Ja sam ovdje donio jednu svoju knjigu koja je upravo plod tog mog iskustva, a odnosi se uglavnom na vaspitanje dece. Ono što želim posebno da podvučem, da su teška vremena u kome mi živimo, da je pre svega razvojem tehnike i tehnologije došlo do ubrzanja života sa jedne strane. Prepunjen je ljudski um različitim informacijama, mnogi se ne snalaze zato što ta tehnika i tehnologija su po svom svojstvu takve da se smenjuju mnogo brže nego što ljudska čula mogu to da registruju, odnosno da obradi. Tako da naše glave su prepunjene informacijama. Ono što je karakteristično, te informacije su uglavnom kontradiktorne, suprotne. Tako da to još dodatno otežava mogućnost čoveku da razume sebe i vreme, a pogotovo i da zauzme neki emotivni odgovor i da se opredeli. Nikada nije bilo teže u istoriji ljudskog roda nego danas, zato što se nečastivi uglavnom bori za ljudske duše preko čula. I to je to su ta prva iskušenja kojima danas neki, čak mnogi, teško mogu da odole. Ovdje pre svega mislim na našu decu. Ali pre nego što počnem priču o deci, pozivam i vas da postavljate pitanja. Ja bih voleo da što više bude vaših pitanja, a onda time ćete olakšati i meni, a i vi ćete imati veću korist. Dakle, prvo bih se sada osvrnuo na kvalitet braka, jer odatle sve počinje. Njih dvoje se uzmu iz ljubavi i u toj ljubavi se začinje treće, četvrto, peto. Njihova svest o tome da ta deca nisu njihovo vlasništvo često nije prisutna. Tako da mnogi roditelji decu svoju doživljavaju kao vlasništvo. Nažalost, često se tako i ophode prema njima. Posebno želim da istaknem odsustvo istinske ljubavi iz ljudskih srca. Nema je dovoljno među ljudima, nema je dovoljno posebno one koja proističe, kažem, iz srca. Njih dvoje sve češće rivaliziraju, jedno drugo ispituju, špijuniraju. Oni se ne podnose, često žive zajedno, a da im još niko nije rekao da su posvađani, oni ne govore. Nemaju zajedničke obroke dovoljno, ne idu isto vrijeme u krevet, ne spavaju u istim krevetima, a onda i ne slažu se oko osnovnih vaspitnih obrazaca. To je ono što je najpogubnije, zato što moramo shvatiti da je osnovna uloga nas, roditelja,
da osposobimo decu koju smo dobili od Gospoda, da ih osposobimo za samostalan život. I to je ono što negdje mnogi zanemaruju. Ja ću ovdje podvući i neke onako aksiome, neke istine koje ja ponudim ljudima kad dođu kod mene. Prva je da je Gospod stvorio vasionu u harmoniji. Tako i mi treba da težimo porodičnoj harmoniji. Zapamtite, ne pravdi, nego harmoniji. Zato što mi uglavnom danas se bavimo pravdom, isterivanjem pravde, dokazivanjem ko je kriv, ko je više kriv, ko je prvi počeo, ko je više doprineo kući, ko je lepši, pametniji, ko više voli decu. I onda uvek dolazimo i do porodice, čija je familija bolja. To je tragično koliko je danas uticaj, štetan uticaj, znači mojih i tvojih na nas, na naš brak. Ja sam slikovito uzeo jednu scenu, jednu situaciju koja je vama poznata, koju sam ja stavio kao početak neusklađivanja nečega što treba tek da se začne. Dok njih dvoje stoje u crkvi sa krunama na glavama, dok sveštenik čita prava i obaveze, dužnosti, pleme sa leve strane njeno dovikuje njoj, zgazi ga. I ona nekako svojom nogom traži njegovu nogu, a on onako ukrućen sa krunom na glavi da mu ne padne, nekako izbegava. I ima jedan grčevit osmeh. Pratite to, molim vas. Ono što se dešava posle par minuta, kada njegovo pleme čuje da je ona uzela njihovo prezime, onda imamo aplauz koji je duže traje i jači. Šta to znači? Pa mi njima šaljemo poruku da treba da vladaju jedno drugim. A mi znamo da je Gospod stvorio nas od različitih materijala, ali nije rekao da treba da se dokazujemo i svađamo, nego da težimo ka stvaranju, znači dva tela i jedna duša. Dakle, težnja ka ujedinjenju. Nemojmo zaboraviti, to je mnogo važno, da je Gospod Adama stvorio od praha, od zemlje, da mu je udahnuo dah i tako Duh Sveti i tako ga oživeo. Kada je video da njegov život nije kompletan, nije dovoljan, onda je od njegovog rebra stvorio Evu. I tako smo mi od različitih materijala, što bi savremenim rečnikom rekli, različiti su nam hardveri. Ali ono što je dato nama kao zadatak jeste da budemo komplementarni, da se usaglašavamo, usklađujemo. Ne ovo što se danas dešava, da rivaliziramo, da pametujemo, da špijuniramo jedni druge. Prokleti telefoni su mnogo brakova rasturili, ona ili on, znači špijuniraju poruke, pozive i tako dalje. Dakle, kada su pitali jednog starog kaluđera oko podele poslova u kući, ko treba da radi neki posao, očekivali su neki mudar odgovor koji je on poslao zaista, a odgovor je glasio, pa onaj ko prvi stigne. Dakle, za razliku od te situacije, mi danas imamo uglavnom svađe njih dvoje oko tih poslova. Kaže ona, nikad nije ustao noću kad ja dojim dete. A on kaže, ona nikada me ne dočeka osmehom i zagrljajem. Ona nikada ne kuva njena majka donosi u šerpicama, ili njegova, ili njena, svejedno. Dakle, te osnovne uloge koje mi igramo treba da budu u skladu, dakle, sa zajedništvom ili zajedničkim ciljem. Da jedno drugom ispomažemo i da dakle, tako unapređujemo zajednički život. Pita tako jedan od njih,
opet Kaluđera, kako u mojom komšiluku žive dvoje ljudi, nikada i nisam čuo da povise ton. A mi u kući vičemo, ne znamo ko više viče, ko glasnije. To posebno važi za roditelja. Reče on njemu, ajde ti otiđi kod njih u kuću, pa sedi tamo malo i prati šta se dešava. Posle nekog vremena dolazi on i kaže, vrlo interesantno, kad sam ušao u kuću, on je usisavao pod, a ona je nešto spremala u kuhinji. Jednog trenutka je on nespretno zakačio vaznu koja je stajala na kraju stola i razbio. I onda je on glasno počeo njoj da se izvinjava što nije bio dovoljno obazriv, a ona se sagnula pa se njemu izvinjavala što je stavila vaznu na kraj stola. Molim vas, koliko je ovdje nas koji smo spremni da na taj način se obratimo svojim bližnjim, ili ono što se dešava mnogo češće jeste da lovimo greške, da čekamo da neko pogreši da bismo imali argumente za obračun. Tako njih dvoje posle 25 godina dođoše kod mene sa idejom da brak više ne valja, jer je on izgleda našao neku mlađu, i kreće priča kao i kod dece. Ko je prvi počeo, ko je više kriv, i onda na kraju, kao što već to biva, čija familija je veći doprinos dala. Reče ona njemu u procesu završnog obračuna, šta hoćeš, tvoja strina je našem Milošu na babine donela štramplice sa buvljaka. Pitam ja nju, izvinite, koliko taj vaš sin ima godina? 32, reče ona ponosno. I sad zamislite taj mozak, njen ili njegov, svejedno, da mi pamtimo te neke greške. A 32 godine jedino je zaboravila da njegova strina nije nikakav rod njemu, da je ona došla sa strane kao i ona. Vidite, loveći greške jedni drugima, a mi to radimo skoro svakodnevno, ponavljajući to, mi zapravo od greške dižemo na nivo greha. Tako ćete čuti na kraju, pa pusti ćero, znaš ti kakav je on, ne vredi tu, ili obrnuto. Gde je praštanje? Gde je razumevanje? Ja ne osuđujem nikoga, ja ne prozivam nikoga, ja apelujem da se vratimo ljubavi prema bližnjem. Mi danas često volimo više ili smo tolerantniji prema drugim iz komšiluka ili sa radnog mesta nego sa bližnjima. Bližnjima ne praštamo. I to je ono što kasnije rezultira da recimo jedne godine u Srbiji je 800.000 ljudi tužilo svoje bližnje. A advokat koji mi je dao taj podatak rekao je, mene je sramota više da se pojavljujem na sudu. Oni se tuže oko nekoga hrasta koji ne vredi više od 200 evra, a do sad su potrošili 1000. Šta je to što mi zlopamtimo? Gde je tu ljubav? Ja opet ponavljam, želim da svi mi razmišljamo o tome. Ta posesivnost koju često imamo od strane roditelja služi u međusobnim obračunima. Majke spavaju sa decom jer su ljute na oca, a na muža, a on spava u drugoj sobi, i ono što je danas rezultat, moram nažalost da konstatujem i u ovom hramu, da je ogroman broj ljudi zavistan od pornografije. Meni je teže raditi sa ljudima koji su zavisni od pornografije, a neki mladi ili mnogi mladi su upravo takvi, nego zavisnost od heroina. Radio sam dugo godina sa patrijarhom u Kovilju, sa zavisnicima od heroina, i čini mi se da je lakše bilo, zato što heroinski zavisnik kad tad počinje okolina da primeti da sa njim nešto nije u redu. A ovdje brak, odnosno kriza u braku tinja dosta dugo, dok ne dođe do rešenosti za razvod. Ako ima možda pitanja nešto vezano za brak, izvolite, pitajte, pre nego što pređem na vaspitanje dece.
Nemojte se ustručavati, molim vas. Ja sam se radovao da dođem ovdje, da mogu da razgovaram. Ja ovaj posao radim mnogo godina, radim svaki dan. I izvolite, pitajte. Ja samo da pitam, to svi znamo konstatacije, ali šta je rješenje sad, da ne prelazimo na drugu temu, da malo pojasnimo brak i da vidimo da li ima neko rješenje. Pa ja sam vam paralelno nudio i rješenja. Ako ste, ne, ali ja ću vam sad reći, hoću, šta je rješenje? Pa rješenje je u razvijanju i negovanju razgovora. Nema dovoljno razgovora. Ljudi danas komuniciraju mnogo više nego ikad u istoriji ljudskoga roda. Znate, ja sam rođen u brdima iznad Drine i znam kako smo mi komunicirali sa brda na brdo, pozovemo nekoga, hej Miloše, sutra vršemo žito, možeš ti doći. Danas mi imamo telefone uz pomoć kojih komuniciramo, znači 100 puta, ali nema razgovora. Razgovor licem u lice, kontakt očima, sa osmehom, sa brigom na licu, to je ono što daje dubinu odnosa. Toga nema. Zato ja ću vama sad ovdje i ponuditi tehniku koju ja primenjujem. Tehnika je krajnje jednostavna. Ja savjetujem porodici da svako večer pre spavanja sednete u krug bez telefona, bez ometača, bilo kakvih i da date najmlađem članu štopericu da vam meri po 5 minuta. Da svako ispriča dan. Verujte mi, našoj djeci nedostaju obična iskustva roditelja. Oni mnogo bolje znaju kako američka porodica rješava sukobe iz serija, iz filmova. Čak nego koju boju očiju ima njihovi roditelji. Nećete verovati, jednom držali smo jednu veliku tribinu na temu poznavanja i nepoznavanja. Na Mašinskom fakultetu bilo je 700 ljudi. I na moje pitanje da li ima među vama onih koji ne znaju boju očiju svoje djece, 140 očeva je diglo ruke. Molim vas, od 700 ljudi, 140 je onih bilo koji su smogli snage. Ja pretpostavljam da je bilo i više onih koji nisu bili hrabri. Šta to govori? Kad razgovaramo, da bi razgovarali, moramo prvo da naučimo da saslušamo jedni druge. Međutim, s obzirom da se brzo živi, da mi funkcionišemo po principu akcije i reakcije, mi često ne stignemo da saslušamo drugoga. A znate onu sjajnu definiciju da bismo nekoga voljeli, pa moramo ga razumeti, upoznati. A kako ćemo ga upoznati? Pa tako ako razgovaramo. A kako ćemo razgovarati? Pa ako imamo zajedničko mesto, vreme, tako možemo razviti i zajedničke teme. Međutim, mi imamo danas jedan fenomen koji sam ja odavno primetio, to je usamljenost u porodici. Svako od njih ima neka svoja interesovanja. Ona je na Instagramu, on je, ovamo na drugom, deca žive svoje živote. I kako jedna devojčica meni naslikala, sretnu se samo uveče kao u košnici pčele. Mnogo je bitno da to negdje shvatimo, da ostavimo svakoga dana bar pola sata uveče da pričamo. Priča jedno, kako ste spavali, da li ste nešto sanjali, kako ste se probudili, gdje ste išli, šta ste radili, s kim ste razgovarali, kako ste se osjećali. Zapamtite, nama nedostaje pismenost iz osjećanja. Tu smo najtanji, jer je uglavnom ova civilizacija isforsirala pamet i znanje, inteligenciju, obrazovanje, a emotivno smo nepismeni. Dakle, mi ne znamo kako se naši roditelji ili djeca osjećaju. Evo jedan primjer. Kad djeca dođu iz škole, koja pitanja najčešće postavljaju roditelji? Uglavnom, do 5 pitanja.
najčešće 3. Imali što novo, da li ne, i tako dalje. E sad, rješenje ja nudim. Molim vas, u 1. satu nakon povratka iz škole nemojte djecu pitati ništa vezano za školu. Ali ništa. Zagrlite ih, obradujte im se, razvucite osmijeh odavde do ovde i pustite njih da oni pričaju. Bićete iznenađeni posle pola sata. Oni će se vama otvoriti kao božur, pa će vam reći 20-30 puta više od onoga što ste vi htjeli da pitate, da dobijete znači pitanje. Zašto? Pa njima se najviše stvari događa na putu od kuće do škole. Znači u školskom dvorištu, na malom odmoru, na velikom odmoru, pa tek onda znači na času. E sad, ja ovdje hoću da podvučem posebno i moje razumevanje roditelja. Roditelji žive u strahu, uplašeni, nesigurni, hoće im djeca zakasniti u Europu. Pa onda šta rade u tim greškama? Znači nameću djeci različite obaveze, ali ne obaveze koje će njima pomoći da definišu sebe kao ljudska bića sa odgovornim ponašanjem, nego im uglavnom pomažu da se djeca zabavljaju. Tako da mi imamo danas djecu koja se najveći dio svog vremena zabavljaju. Imate 2 knjige koje su, ajde kažem, bile preteče ovih projekata u kojima mi živimo. Jedna knjiga je od Georgea Orwella, 1984. godina, a druga knjiga je Aldousa Huxleya. U prvoj knjizi ćete naći da je on predviđao da će se čovječanstvo kontrolisati u budućnosti putem bola, putem straha, putem cenzura, ograničenja. A taj Aldous Huxley koji je napisao knjigu Vrli novi svijet, imate je na internetu, je rekao da, sve to jeste, ali najveći stepen kontrole nad ljudima ćemo postići kad im budemo pomogli da razviju znači, potrebu za stalnom zabavom. Tako da mi danas u stvari i odrasli, ne samo djeca, težimo permanentno ili stalnoj zabavi. To je tragično. Sada se vratim na porodicu i okrugli sto. Znači, to je u stvari porodični monolog. Pričate kako ste spavali, gdje ste bili, šta ste radili, kome ste šta rekli, kako ste se osjećali, a onda i kako ste izlazili iz neke situacije dnevnih, znači zastoja, nekih uvreda, dakle, drskih prodavačica ili prodavaca ili ne znam, agresivnih koleginica. Na taj način vi možete da plasirate djeci i poruke, vaspitne poruke koje ne stignete ovako. Pa verujte mi, ogroman broj porodica u gradu lovi svoju djecu. Oni trče za njima kad će da im nešto kažu. Zašto? Pa djeca imaju svoj svet. Slušalice na ušima, telefon u rukama, u drugoj sobi. Čujete majku koja doziva, hajde da ručamo, evo sad ću, što si dosadna, izađi iz moje sobe. Tako da danas ogroman broj majki su mučenice. Deca polako počinju da preuzimaju kontrolu nad njima. A svemu tome su doprinele prilično majke dok su ih vaspitavale i gajile kao božanstva. Znate, sve im se daje, poklanja, nudi, donosi, odakle god ko ide, to se donose pokloni. Dete se ljubi do u beskraj, što je greška. Molim vas, nemojte previše ljubiti svoju decu. Radujte im se, zagrlite ih. A ovo drugo je pogrešno, verujte. I šta se onda dešava? Pa takva deca razvijaju sebe sa očekivanjem da im sve pripada. Ovo ćete najbolje vidjeti, recimo, ako imate 2 djece, pa prvo rođeno dete uglavnom je tako gajeno da mu se sve donosi, daje i da ono razvija taj obrazac čekanja, očekivanja, sledovanja. Dok drugorođena djeca uglavnom su
sa jednim širim spektrom. Pa oni ukapiraju da dolazeći na svijet već vide nekoga ko sedi u majčinom krilu ili očevom i onda šta rade? Takva deca razvijaju jedan širi repertoar ponašanja. Dok kod prvorođenog imamo ili, ovdje imamo i. I onda uglavnom ono što vi kritikujete kod starije dece, prvorođene, ova mlađa ne ponavljaju greške. Oni se smeju, šlihtaju se, dolaze i kažu mama vidi ja sam uradio, ja sam oprao zube dok vi terate ovog starijeg i tako dalje. I vidite, ta dinamika nažalost vodi ka raskoraku u odnosu na bližnjega. Takva deca najčešće razvijaju rivaliziranje, pa onda imate onu situaciju da ono starije, kad roditelji ne gledaju, uštine ovog mlađeg da ga zaboli ili ga ugrize ili se tuku. Zato je važno da zapamtite sljedeće, da zadržimo dostojanstvo redosleda rođenja, da starije dete ima prednost onoliko koliko je ranije došlo na svijet. To znači da uvek kažete ovim mlađima da ona ili on imaju prednost i kad sipaju da jedu, da prvi sipaju pre od ostale dece. Kad se kupaju, da se prvi kupaju. Kad ih grlite, prvo zagrlite njih. Tako ćete pomoći njima da razviju ono što danas nedostaje mnogima, a to je empatija. To je sposobnost uživljavanja u osjećanja drugoga, drugačijeg, različitog. Umjesto toga mi imamo, rekoh, rivaliziranje među decom i odatle imamo da mnogi odrasli međusobno ne govore. Brat i sestra, sestra, roditelji, znači svađaju se oko, bezvrednih stvari. Znate, to je tragedija vremena. Zato je važno da negdje razvijamo ljubav prema bližnjem. Prije svega da ga razumemo, a onda i da razvijemo znači i tu ljubav koja nedostaje. Verujte mi, ja nisam nikakav fanatik, niti skeptik, niti paničar. Govorim vam sve iskustveno i u ovoj knjizi sve što sam napisao, to su moja iskustva. Ja sam na VMA držao 15 godina školu roditeljstva, pa sam to pretočio u konkretna pitanja i odgovore. Zato i sve vama što nudim danas i odgovore na pitanja koje ćete vi meni postaviti, ja vam govorim ne teorijski, već iskustveno. Da li ima možda neku potrebu, želju? Kažete. Recite. Roditelj odrasle dece, da kažem 20 nešto godina. I živim u skladnoj porodici, ali nedostaje taj odnos, ljubav, ili mislim da oni možda ne žele da priznaju da vole jedan. Sad, teško je, ja sam pokušavao, pošto sam dosta bio odsutan od kuće, dok su bili mali, pa sad pokušavam da objedim, da kažem, porodicu. Da. Ali mi to ne ide. Znate kako, moj savjet je prvo lični primjer. Kad sedite, gledate televiziju, vi svoju ženu zagrlite pored vas da bude. Deca onda kad vide lični primjer. Drugo, da spavaju, znači da nikada deca ne spavaju sa roditeljima, znači kad su mali. To je strašno važno. Tu se razvijaju, pogrešno skroz, tu se razvijaju dakle neke poruke koje deca shvataju kasnije što ometa njihov mentalni razvoj. Treće, ako su sinovi, probajte da ih uključujete što više sa sobom, da ih vodite, da im dajete da rade ono što vi radite. Za sinove od puberteta je važniji otac nego majka, a za ćerke obrnuto. Međutim, mi iz nekih razloga imamo tu obrnutu situaciju, pa onda očevi više pridaju značaja ćerkama, što je potpuno pogrešno. Treba voleti naravno, ali muški princip se ne može naučiti od majke, od tetke, od ujne.
samo od oca, ujaka, strica, sveštenika, trenera, od muške figure. Drugo, ispoštujte ovo što sam rekao, da starijem date prednost. Znate, to poštovanje autoriteta, vidite, u toj kosmičkoj pravdi, u harmoniji, mi imamo autoritete poređane. Gospod, otac, učitelj, šef, pa onda znači s muške strane. Nema civilizacija propada tamo gdje nema poštovanja. A brakovi se rasturaju danas upravo zato što nema dovoljno poštovanja. I to uzajamnog poštovanja. Najvažnije je da se u porodici razviju znači uzajamno poštovanje, uzajamno poverenje, pa onda idu sve ono zajednički ciljevi, planovi, prioriteti i nešto što je danas vrlo značajno, a nema ga, a to je u braku reč jednostavna, a mnogo je važna, uzajamnost. Znate, dođu njih dvoje i svako od njih govori moja Milica, moje dete, moja kuća, moja plata, moj posao. Dakle, meni to odmah govori da oni nisu integrisani u jednu celinu, da oni žive paralelne živote. Sad je samo pitanje kad će ko dići kredit pa doći u sukob da uzima pare od ovog drugog. To su najčešće situacije. Ne znam da ste me razumeli. Znači, prednost starijem. I onda čak je recimo poželjno i naglasiti verbalno da vi njega volite duže nego mog mlađeg. To je tačno. Znači, mi tebe volimo 20 godina, tebe volimo 17 godina, ali vi ste moja djeca, ja vas volim podjednako. Ali ne mogu tebi da dam prednost kad je on stariji. Tako ćete pomoći njima da oni razumeju i da bi održali taj hijerarhijski odnos. Jer mlađa djeca uglavnom se otimaju, jer u prirodi dječjeg odrastanja jeste da se bori, da otme, znači čak i da naruše roditeljske autoritete, što je prirodno. Ali nije prirodno da mu prepustimo. To nije prirodno. Nije prirodno da ga postičemo. Tu recimo majke mogu da odigraju veliku ulogu tako što će ne srozavati autoritet oca kako to neke rade, ili očevi, majke, svejedno, nego upravo da majke pomažu deci da oni usvoje, prihvate autoritet oca i majke. Jel me razumete? Jel ima pitanje? Ako nema, ja ću sad preći na ove najčešće greške u vaspitanju. Ja ću nekoliko odvojiti pa da vam dam ideju, možda da postavite pitanje. Jedna od prvih grešaka je kad je u pitanju hranjenje. Tu se uspostavlja jedan patološki odnos po formuli ako onda. Ako pojedeš belo meso, pile mamino, babino, tetkino, tatino, onda će se nešto desiti. Gledat ćeš crtani, ići ćeš tamo, dobit ćeš čokoladicu ili šta god. Greška, katastrofalna. Za 7 dana dobijate kontra odgovor. Hoću ako. I tu se onda stvara jedan začarani krug koji se, verujte mi, skoro nikada ne naruši. Sve poremećaje ishrane s kojima sam ja radio sam evidentirao upravo krizu u tom najranijem uzrastu. Čitava paleta roditelja, opcija u ponašanju roditelja je, kad pogledate u tim manipulacijama kad je dete u pitanju, od puštanja reklama preko iznošenje dete na terasu pa kao vidi ptice, ide avion, dete zidne, ono uleti kašika u usta. Ili ono što je isto često, roditelji mole svoju decu. Mole, snishode, ponižavaju se. Ili pak prete, viču, galame, ucenjuju, tuku. Ništa od toga ne treba. Deca se vaspitavaju smirenjem, dobrotom,
i ličnim primjerom. Nama nedostaje smirenje. A u molitvi Gospodu šta kažemo? Bože, daj mira duši mojoj. Ja se sebično molim za mir u mojoj duši, ali sam zato prema deci 100 puta moram da mu kažem da uradi nešto. Ili ona čuvena, nećete mi zameriti, kad roditelji neretko kažu ljubavi moja, volim te najviše na svetu. Što je laž. Posle pola sata konju 100 puta moram da ti kažem da skloniš čarape. Čekajte. Znači nedoslednost, neprincipijelnost. Ili sljedeća greška, najgora od svih mogućih, je neusaglašenost roditelja u stavovima, u ponašanju. Zamislite da vozite auto i naiđete na jedan tunel, a ispred tunela stoje 2 saobraćajna znaka. Jedan znak obavezan prolazak kroz tunel, a drugi zabranjen ulazak u tunel. Kako ćete se osjećati? Zbunjeno, uplašeno, nesigurno. Tako se osjećaju djeca kad jedno od roditelja kaže ajde sine ustaj, a u drugo neka ga kasno je sinoć slego, odvešću ga ja. Ili peri zube, ma šta će mu biti jednog da ne opere zube. Molim vas, zapamtite, vaše ujednačene poruke deci služe kao orijentiri. Kad god se u životu nađemo u krizi, na raskrsnici, u dilemi, mi se sjećamo roditeljskih poruka. Zato je važno šta pričamo. Mnogi danas devalvirali smo reči. Mnogi govore ružne reči. Znate, ili recimo šalju poruke, ćero, nemoj ti nikoga da slušaš, nismo mi tebe školovali da tamo ti, ne znam, kuvaš svome mužu ili pereš veš. Zamislite te poruke. Ja znam iz svoje prakse 10 mladića koji su u prvoj godini braka imali kesu pored vrata i čim se posvađaju sa svojom ženom, oni uzmu kesu i odoše kod majke. Znate, mi dosta nezreli često ulazimo u brak. Brak je ozbiljna institucija, ona je sveta tajna i zato je važno da mi reafirmišemo i onaj predbračni ispit, predbračni ugovor. Mi smo pokušali u Beogradu, u Centru za život, nekoliko puta smo držali po parohijama različitim školu braka, gdje smo pokušali da približimo mladima koji nažalost sve danas teže ili ređe ulazi u brak kasnim 30. pa i 40. godinama. Pokušali smo da im pomognemo da razumeju tu ozbiljnost, znači sklapanja braka. Da to nije kao što danas imamo opet neke žene koje kažu ja ću sebi da rodim dete. Pazite kakva je to sebičnost. Pa ne možeš gajiti dete ako nemaš ovu drugu figuru. Mislim može, ali kako? Tako da imamo ogroman broj danas razvedenih brakova. Kažu, neki dan sam čitao, svaki drugi brak u Srbiji se razvodi. A maltene da nema braka u kome se nešto ne trpi. Ali pazite, to su sad te poruke roditelja, nemoj da trpiš. Pa pazite, nikome zdrava pamet ne kaže da treba neko da trpi nečije maltretiranje. Ali da mene različitog usvojiš sa idejom da ja usvojim tebe različito. Međutim, mi smo razvili jedan obrazac tužan gdje svi želimo da menjamo drugoga. Moram da vam kažem da je to nemoguće, da je to nerealno. Ali kako ćemo promeniti drugoga? Samo ljubavlju. Ako ta druga strana vidi da smo se mi promenili, znači iz ljubavi, onda će se i ona promeniti. Ali gdje naša gordost nam ne da, kao gdje bre, ja sam najpametniji, znaš ti koje sam ja škole završio, koliko ja para zarađujem, šta ja vozim, ja sam vama sve obezbedio ili obezbedila, svejedno. Znate, gordost, ja kao Titov pionir sam mislio da je to najveća vrlina. Nosili smo štafetu. Znate, dok mi džed jednog dana nije rekao uvuci rogove, tad izvinite na izrazu,
kaže gordost nije vrlina, a mi smo ono kao ponosni Titovi pioniri bili. Vidite, ta gordost i predrasude i stereotipi danas funkcionišu u brakovima, funkcionišu u porodicama. A ja moram da vam kažem da se mora sve reći, da se ništa ne podrazumeva. Iako neke stvari možda se i podrazumevaju, da je žena slabija fizički, da ona hranu sprema kao nastavak dojenja, da je u toj hrani utkana ljubav, a ne kao što imamo danas u Beogradu catering. Imate neke tamo koji samo raznose. Kaže, mi naručimo picu za pola sata, je to sve, i mi naručimo s posla dok stignemo kući, to sve nas čeka. Ali ne pitamo se šta jedemo. Na drugoj strani svesni smo koliko nas truju sa svih strana. Dakle, ta neusaglašenost u odnosima oca i majke razvija decu koja su kasnije nesigurna kroz život. Oni su mekani, nesamostalni, uplašeni. Kao takvi i ne usuđuju se da priđu devojkama. Mnoge se danas žale kako im niko ne prilazi. A o telefonima da ne pričamo koliko su okupirali ljudski um. Odlazak na spavanje je također jedna od čestih grešaka. Deca treba da legnu do 9. Znači, najveći broj hormona, enzima, neurotransmitera, onih najfinijih supstanci iz ljudskog mozga i tela se luči čim nestane svetlost. I to je zakon. Odrasli 10, to je neka optimalna granica. 11 je neka gornja granica. Međutim, ova civilizacija ima mnogo toga naopakog. Znate i sami, mnogo toga je čega se pametan stidi, dakle onaj drugi se danas ponosi. Mi imamo nametanje izvrnutih vrednosti, od morala preko, odnosa sa drugima i sve drugo. Imamo decu koja se nazivaju štreberima jer se maltretiraju, koja su dobra, prilježno uče u školi. Mi živimo u civilizaciji koja je izvrnula sistem vrednosti, ona ga imperativno nameće ne kao poželjan, nego kao obavezan. I to je ono što mi treba da se vratimo pre svega sebi u sebe, da vratimo dostojanstvo tog odnosa o roditelj-dete, muž-žena. Znači, da idemo u crkvu, da vrednujemo smirenje i to zajedništvo. Nama nedostaje zajednica. Ja vam kažem, mnogo sam prisutan u porodicama koje još uvek žive zajedno, ali žive paralelne živote. Nikad više nije bilo usamljenih u braku nego danas. Samac se trudi da nađe, da ne bude usamljen, a usamljeni u braku neguju bes, ljutnju, ignorisanje, a onda i sve ono što proističe ili što vodi ka razvodu braka. Odnos prema telefonu. Vidite, to je jedna đavolska sprava iz koje mi možemo i da izvučemo neke koristi. Kao što je apostol Pavle govorio Korinćanima, sve je dato na slobodnu volju, nije sve na korist. Mi zaista treba da naučimo prvo sebe kako da koristimo, da upotrebljavamo telefon i sve druge ekrane. Nemojte nikada deci kupovati bilo kakvu spravu, a da vi ne kontrolišete upotrebu. Šta to znači? Pa ja ću vam reći, kad sam kao mladi kobegi stručnjak htio da pišem neki rad, ja sam odlazio u biblioteku, provodio sate, tražio teme slične i onda sam po 10, 15, 20 dana čekao da mi stigne taj neki separat o tom radu. Danas vi imate ideju, sklopite 2 reči, ukucate i dobijete desetine radova na sličnu ili istu temu. To je prednost. Treba decu naučiti da to koriste. Ja sam svome unuku
dok je bio u osnovnoj školi, ono vrijeme korone i rada od kuće, pomagao tako što izlazili smo na internet i našli smo predivne priloge nastavnika koji su toliko dobro obrađivali gradivo, jer znamo da imamo podvalu i udžbenicima, da su nam neprijatelji štampali udžbenike, da su mnogi tako rogobatno napisani, često i sa neprijateljskim sadržajima, da su deca ne samo zbunjena, nego uplašena i nesposobna da razumeju. Znate, za 2. razred matematika ogroman broj odraslih se ne može snaći u tome. Zato je bitno da mi budemo ti voditelji, pa uđemo zajedno s djecom. Ja to savjetujem kad gledate crtane filmove, deca. Nemojte nikada dozvoliti da deca gledaju bilo šta da niste sa njima. I to je važno da ih naučite da se uobroče. Jedan crtani film, jedna bajka, jedna priča pred spavanje. Ne 2, ne nekoliko. Jedan crtani film, sedite sa njima i probajte da vidite kako deca razumeju tu realnost. Zašto? Pa ima mnogo podvala. U crtanim filmovima mnogima imate nevaspitnog, nepoučnog, agresivnog, perverznog sadržaja. Nemojte da dozvolite da se te slike utiskuju u dečje umove. Slika je moćna, ona je nažalost moćnija od reči, ali je štetnija. Jer kad vi čitate knjige, vi razvijate maštu. A mašta vama pomaže da razvijete i empatiju, da se udubite u likove, u Karamazove, da vidite šta je on doživljavao tamo dok je ubio babu. Znate, a u filmu vi ćete samo vidjeti scenu. Ono što je tragično, mediji, znači televizijski ili video mediji je takav da se slike smenjuju tolikom brzinom da mi ne stignemo da ih percipiramo, registrujemo, a kamoli još i da ih obradimo. Zato je moj savjet, sedite s decom, gledajte šta oni rade, kako oni doživljavaju tu realnost, pa ih onda kontra pitanjem pitajte da li se meni učini ili tamo brat udari sestru. Šta ti misliš o tome? Pa ih tako naučite da razmišljaju, da ne usvajaju gotove sadržaje. Jer ja sam pre mnogo godina, imate na YouTube-u mojih predavanja dosta, pre 20 godina ja sam video kud ovaj svet ide, zato što sam bio posvećen tome. Ja sam tad nagovestio ovu agresivnost kod omladine. Ona je sve žešća i bit će još, zato što mi našu decu od malih nogu učimo agresivnosti. Agresivnost se neguje, ona se nagrađuje. Sviđalo se to nekome ili ne, ali ćete vidjeti i u video igrama imate različite nivoje ili nagrađivanja. Jedan od najpogubnijih stepeni u tome je nagrađivanjem adrenalinom, uzbuđenjem. Znate, sve što se dešava u filmu ili u video igrama ima kvalitet podignutog uzbuđenja. Adrenalin se luči i on se dekodira kao zadovoljstvo. Ukoliko to uzbuđenje traje duže, onda se luče neki drugi hormoni koji onda oštećuju krvne sudove ili posle izvesnog vremena ti resursi za adaptaciju nisu beskrajni, čovjek upada u stanje depresije. Mi danas imamo ogroman broj mlade djece od 12 do 17 godina koji se leče na psihijatriji i mnogi od njih su dobili ozbiljnu medikamentoznu terapiju. Od anksiolitika preko psihostabilizatora do antidepresiva. Znate, dobar deo svega toga bi se mogao izbeći ako bismo mi našu djecu naučili da žive u ritmu kako je Gospod odredio. Da spavaju noću, da budu funkcionalni danju, da doručkuju čim ustanu i da imaju obaveze. Deca vole kada im se osmisli vreme,
A roditelji su se do te mere umrtvili, ja ne osuđujem, da deci ne daju ništa da radi. I tek kad malo odrastu, pa se sete da bi deca mogla da bace đubre, onda dobiju čuvenu poruku što ja, jučer sam ja bacio. Kod mene je došla jedna devojka 5. godina medicine, 3:30 krče joj creva, i ona se izvije, Jočka Vlajko, izvinite, nisam ručala. Pa rekao, što je Jovana, nisi ručala? Pa nisam ni doručkovala, a nije mama kupila hleb. Zamislite, dokle smo mi našu decu ulenjili. I znate, kad je meni džed govorio gore u brdima iznad Drine, da sam ja rastao, da je lenjost najteža bolest, mi smo se sve ismevali njima. Kažemo, oni samo hoće da nas nateraju da kupimo štive ili čuvamo ovce. Znate. Druga situacija. Dovode roditelji sina 16-17 godina. Ima probleme sa jelom. I šta rade? Majka nosi u sobu, nosi u krevet. I jedan dan, još jedna od grešaka čestih je da majke pitaju decu šta ćete sutra za ručak. Nemojte nikad to pitati. To je takva greška da je to strašno. Dolazi ona i kaže, eto, jučer sam ga pitala, molila da mi kaže šta će da jede i on je, rekao nešto i kaže, ja kad sam došla, on je to nešto malo pojeo, a paradajz koji je 400 dinara kilo, koliko sam ja jedva odvojila pare i kupila, stoji ceo. Na pitanje zašto, a on joj kaže, pa nisi ga isekla. Pazite, ja ne karikiram, ja vam govorim iz prakse. Zato je važno da decu od malih nogu učite obavezama, da rade. Znate, moj djed je od malih nogu bio glavni u kući, živjeli smo svi zajedno i ujutru ustanemo, bio je tu izvor pored kuće, ajde umiješ se tamo, on stoji na vratima i pruži ruku, da mu poljubiš ruku. Mislite li vi da je meni ta ruka bila mirišljava uvek? Ko me pitao, sagnem se, poljubim ili se samo priklonim, ajde pred ikonu, moli se i onda ručamo, mi smo znali doručak, ručak, i sad kaže, idi ti bereš šljive, kupiš džanarike, ti radiš ovo i ono. Nama to možda nije odmah, nismo prihvatali rado, ali je nama to pomoglo. Znate da kasnije ja u životu razumem životne realnosti, međutim naša danas deca su uplašena, često bolesna, jer njih život neće štedeti. Pogotovo vi koji sad imate decu, vi ne znate u kakvom će ambijentu da žive oni za 20 godina. Ova veštačka inteligencija će uništiti ljudski rod. Ja to slobodno mogu reći jer sam upućen. Već sad imam pacijente, decu koja žive po 10 sati u tom virtualnom svetu, koji je do te mere dobro osmišljen, da dijete zaista se uživi i misli da živi u realnom svetu. I šta se desi? Posle 5, 6, 7 sati kad se nađe u realnom svetu, u kome majka kaže ajde, tata kaže moraš ili nije spremio domaći, a u njemu dominira taj virtualni svet. Znate što se dešava? Deca se razboljevaju. Toliki stepen anksioznosti imaju da mnoga deca danas u tim stanjima visoke anksioznosti i stalnog pritiska onoga iznutra i onoga spolja, kažu meni, tek kad se seckaju po tijelu, kad osjete bol, onda znaju da su živi. Molim vas, to je podatak koji treba sve nas da uplaši. Zato je bitno, nađite načina da ih zaposlite, vodite ih na groblja, da znaju odakle potiču, da znaju da imaju vertikalu, da nije sve počelo od Tomija i Jerrya, ili sad ne znam od ovih, imate, trenutno je moderno, japanske mange, stripovi, znači koji su okupirali decu, ili anime, to je crtani filmovi japanski. Sad već imamo decu, u Japanu imamo oko 1,5 miliona dece koja su razvijela socijalnu anksioznost, izolovanost. Oni do te mere borave u tom virtualnom svetu. Ja imam sad 2 mladića,
s kojima ne znam šta da radim, zato što su sveli toliko svoje potrebe na minimum, da onda on nema potrebu da izađe, on nema potrebu da napreduje, on nema potrebu ništa. On ima samo potrebu da sedi, sluša korean pop i ne znam, čita mange i to je njegov svet. Imate na internetu, ukucate hikikomori, pa ćete se malo više informisati o tome. Dakle, moramo ozbiljno shvatiti da vreme u kome živimo nije naklonjeno ljudskom rodu. Sve se čini da se degradira dostojanstvo ljudskog življenja. Zato je važno da se mi borimo i na ovaj način, sabornošću u crkvi. Drugo, nemojte da slavite rođendane deci u kafićima, u nekim klubovima. Pozovite svoju familiju, pa negujte dobre odnose, izmirite se, izvinite se, oprostite jedni drugima. A ne mi, ceo život su ljudi posvađani i ne govore. I onda šta radi? Pa deca se bolje slažu sa komšinskom nego sa njihovom. Zato je važno da tu sabornost negujemo i unutar porodice. Da sve one tetke, babe s kojima smo posvađani ili stričevi ili šta god, oprostimo jedni drugima. Krajnje vreme, verujte mi. Ja ne bi da zvučim fanatično, ali zaista smo dogurali daleko. Ima li pitanja možda ovdje? Vidite, ja boravim nedeljom u manastiru Slanci kod Beograda i u Zemunskoj Bogorodičnoj crkvi. Sačekajte da kažem. Tamo dolazi mnogo dece i znam skoro većina onih koji dolaze kod mene su ljudi koji su verujući. Ali to ne znači da i oni nemaju probleme. Jer je velika su iskušenja, veliki je pritisak, znači i na brak. Ja sam namjerno počeo prvo sa brakom, jer je on najviše na udaru, a onda i sve ostalo. Ako me pitate koliki je broj, veliki je broj verujućih i hvala Bogu i tamo gdje god mogu, ja im pomažem ili ih usmeravam ka crkvi, ka vaspitanju, znači crkvenom. Jel ima još pitanja? Izvolite. Vidite, ja sam proveo u Vojno-medicinskoj akademiji čitav svoj radni vek i tamo sam preko 15 godina upravo držao tu školu roditeljstva sa idejom da roditeljima pomognem da se snađu u vremenu velikih iskušenja. Znate, mnogo je ala i vrana koje su svakodnevno napale na našu decu. Od crtanih filmova, videoigara, preko knjiga. Znate, vi imate recimo jednu seriju knjiga koja se zove autor Geronimo Stilton, to je neki mali mišić. I tamo recimo imate sadržaje koji su potpuno nevaspitni. Čak imate u jednoj knjizi koja se zove Slučaj misterioznog smrada, gdje djecu uče o potrebi za recikliranjem otpada. I na sredini knjige imate himnu mraku, himnu satanizmu, gdje kaže mi, deca iz Nužničke jame, iz podzemne tame, samo vas posmatramo, želimo, ne znam, da vas naučimo da recikliramo. I onda na kraju, znači, šaljemo poruku vama da nestane svetlost, da pobedi tama. Znate, to je pesma na sred knjižice. Imate knjige koje se zovu Utvarele Avetić, isto iz Geronima Stiltona. Imate trenutno karte koje se prodaju u knjižarama, piše karta bez morala. I u njima
ima negdje 70 karata, gdje pišu određeni pojmovi, rečenice, djeca to podele međusobno i onda svako čita svoje i komentarišu. Među njima imate bolesnih, perverznih, trulih, incestuoznih, oni da vam se život zgadi, ali to sve upakovano u zabavu. Ja zato želim vama da približim znači, taj naučni pristup fenomenu koji je u ovom trenutku, koji truje duše naše dece. A nisam da isterujem đavola, nego vam govorim o onome šta se dešava. Jer ja svakog dana radim sa ljudima gdje se uz Božju pomoć trudim da im pomognem, da oni razumeju taj svet. Da razumeju, da pomognu deci, da ih okrenu na ovu drugu stranu. Znate, ja sam vam rekao, lepota, dobrota, red, rad, organizovanost, hrišćanski put, vertikala, to je ono čemu ja se trudim da učim one koji dođu do mene. A država, pa evo, mi smo trenutno, sad reći ću vam, u okviru crkve Svetog Aleksandra Nevskog napravljeno je misionarsko društvo u kome imamo jedan smer apologetski, gdje naš 4 koji smo se bavili dugo godina sektama, znači prevarnim učenjima, manipulacijama, znači kroz različite kultove, psihoterapijske, komercijalne, političke, mi nastojimo da prenesemo ljudima znanja i iskustva, znači kako da ne zalutaju, ne postanu robovi lažnih, jer mnogo je lažnih i vračara, i proroka, i vidovnjaka, i tarotologa, numerologa, astrologa. Znači svi oni uzimaju duše. Mi se trudimo, dakle, u okviru crkve da im pomognemo da oni prepoznaju te prevare, te zamke i da se okrenu na ovu našu pravu stranu. Znači, to je ono što mi radimo. Ja sam radio sa sadašnjim patrijarhom u Kovilju, neki 5-6 godina u kampu, znači za lečenje narkomana, još na nekoliko mjesta, to je ono, ali što sam ja, država nije to prepoznala kao neki svoj, ne znam iz kojih razloga, ja prosto ne napadam nikoga, ali mene nikad niko od države nije pozvao ili nas koji to radimo. Mi radimo ovo misionarski, ovako, pa bacimo seme gdje se primi, ko se ljuti, to je svačije pravo.